angisafani nawe ngoba engasafuneki nasendaweni yasekhaya abantu sebayekile abantu sebangasayifuni abantu sebayigxothile seyihlala emathuleni ihlala yodwa kade ngayifika kuyesu yacela kuye ukuba Yehova khawungivele namhlanje bakhona abantu naphakathi kwenu namhlanje baqala indaba zabo baziqala ebantwini baziqala apha engafanelanga khona kanti namhlanje nanku Yesu usephambi kwakho ukuba uqale indaba yakho uqalele yena azokwazi ukuba namhlanje akwenzele inceba ifile indoda sehleli nabafileyo sengasekho umuntu oyifunayo mhlawumbe nawe babuhleli khona abantu abasakufuna yehla Yehova wehlele ebantwini